Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka dorbal shnong golfling harin kat bat ka dorbal shnong laumali da ka jingting yo ba ka shnong kan kalalong kum ka shelay project hakat han pulo menta ka step ka arpun trek unai wieng arjar arpsau kilami syakaman ban pinsange bat kumjuru ban pinpau ka jing persya halor ka smart city project. Kadao jong ka jing persya jor jong kini ki dorbal shnong ka day namar bagi septieng ya ka jing shelay ya kini ki dong kathan haka babun sin kipad ba klamat jing e tang naka jing silay kamtam e haka porlior kumta da ka jing sokya kilami syakmat ban jurep ya kani kajaka katkum ka jing saki ba ya kani ka project jong ka smart city latay haka than pulu hajan jong ka CRPF camp haka bala yoi ba haka nala la penyang digipaya bat keru diginar kenang ban like tu ki jabo syaka wa umkhra henry yakinyot basakut omshem ladon bakhan hadian katukan ni por bala jurep ki borsnong lawan ban mikmat de ki brio jong kontraktor bat kilapan por na ki borsnong bakin island bakin bu syua kumni kumbalong bat bakin pentip sya ki bor jong ga smart city halor ka nongrem ba persya jor kesnong habai keren bat ka Batesi TV uba ki suchen ubadeu general secretary jong ka dorbal snong golfling bat uba W nongkri ubadeu assistant general secretary kila penpau ke jing persajur ya kini ke projek namar baki tieng yo ka kala penban sya ka silay projek jong ke smart city kumta kila dawa no kontraktor baki day ban wengno ikinar balakier bat kumju ru ya kipaya tagi na kaliang ka dubas nong kofling hiwan bi hani ko por hani ka step abang ilayo jing tip ba kadon ka way ka project ka smart city ka ba pentrei ha kani ka nala jong ka snong babi na do na po golfing hadu ha wa amkra tagi na kaliang ka snong i persajur ya kani namar balai ba kajing snai gini ki project ang ka kata ya kesnong ya ki area jing borok ko we kamtam ka poliur le kajing slay slab kalong kai ke ba ka bangimla ban priang na kaliang pai ba namar ka kata sisya agre kam tengi kaliang nilang kesnong ngim persya yo nong tre yo kontraktor ri persya ini ka project ban wara ha ni ka jaka magre ka kata sisya ya ka kasnong ka thao jungi ban kasnong hi ka yang terlibat man persya bai ngene project indum ailat dalam leo hanalang kasnong sa ban senang ne project ngim padio TTBA ring isu ibe tangi gini paya ke bernadin tinggi up terima kasih bat gila ki kam bagila kila care gini ginar wana la kata daw ngini naling kasnong ban mi ban persya ngene kam ngene puak liga daw bukusan ba kadur kasnong kejam persya kadaw hi bodong kambe persajur ya gede gede nam taka ka flood mo ka poryor ngi iba ladang don makna gini payar katang flood andre wara man ya gani ka project kanang kata susu ya ka snong ka thaju kamtami gitu ki area gi bas badon hakarut jong gani kanala te ta kadaw ngi ngali ka snong ngi persya ya gani kam ngeli iba ki brio na kaliang jong kontor na wanang ni ga ya kren ba ki mat jong ka ngi iba mandai on smart kaliang ha tiga di keren te gila de ya keren bai ba penjai ba pentri ne kam ha gila ong bang persya ya kam jeng pi hari persya ya ke project jeng pi te makiru kila kerpat ini ailat ini CCRC bangin mau in pas office ke ba kasnong ke persya nama ta ke project ngir gila penyang ya kata mar inget ba ke bang persya ngatrai kini ni trai lang kana bangin yo ya kata ke jing ya trai lang mo kalian ka bah kamiat kana ke ka project ya betul tu kamde mo ka tingkalam na ka smart city project tingkalam na ka slay project kata siya magi ong mara ya ka smart city rei dala de una smart city ban rei jinjinja ka di pai ba jungi sangte haneng maka jing flood maka jing tap jong ka ka bangim la ban pedang ha
Kumajulong mo nung kembang isi iba kini ka jaka musim kesini. Ha. Kumbakan ini kisnong bahasa akta station. Ka jingta ay kadai na kani ka nanu kani ka golfing jing ter cha bisa merang golfing kita. Kumsa ka bakal lamuli naka snong lamuli pelon. Kaya ka senjam musim na kini ka proyek punya semat. Gitu lah dah kani projek kaya sekmat ngin nagling atau snong ngin ya moh ngin ya nyarai bang in ala deh bang kani projek kan trikam. Mar boleh ngi perkat nam tahu nong snong jingi. Nam tar khamtam ke jinjar jong kinong snong ka porior ke jin slay jong kam khata ya khulung khna. Okay, kena school ki bayak ki bayeng ki ba mo. Astan sekretari jong senong golfing. Kawai kalau kumni boros kan di kenika jong petrai ki tang ni payaro kalak tabon hai ngi kenika senong. Te kawai example bila bani baik ketik bat station Najal Road ke bano bapoy ni State Bank. Hapor ba lior por ba heum katuki nar ba kikier ka ka kiu ka pendap entai tengam puak bangi kani ke projek ba leang ni ru ka tak lang kalong lang kunjo ya kenika senong jongi. Te tangkatahi ka persajur bat nga pedep ke smart city baka kinwan weng no yakini bakila pentrei bagi kum kedor senong ni persya yakini nginum ailat bagin tang trejo sekmat tangkata